Diana bakuzi babuja hiti. Vite, umeze neza? Uko fresh? Watoto wazuri, ni bon? Umeze neza? Diana, Jolisa aliogopa kuacha mimba wewe peke. Basi jo kaniba. Nta kana turaronka na kabebe turaro. Akabebe katatoka wapi babake haiko hapa? Sarigiliza kukuachia vitu akafana nini? Hapana kuacha. Hakuacha? Eri nibanga uri umukobwa kandi tereza kwifuza umushinga nahe wa umwifuje sinari hafi yabyo bigenda gute? Sinampigia simu se nimekwambia. Sasa birafenda iki? Telefona gusa. Hali abagenzi bawe benshi nabahungu nabakobwa. Aravanze. A pourcentage nini? Abahungu. Why? Jundo ana usutwa. Hello bakuzi ba Buja TV, reka dusubire kubakeza mwishi tubashimire cyane mwese mukurikirana ibigano byacu cebanyita Isaac Classic. Okay, nice kabisa. AKA Loki Nene. Niko bazigiye banyita man. Okay, ni byiza uno munsi murabona nakajwi kari hasi, ndikumvugira hasi kubera kumvu zitamvuye ko. Ndahano mizinga hatuje cyane ni muri centre ville mu gisagara cya Bujumbura hagati aho nje kuvumbura wa mudada yitwa Diana. Uyu mukobwa uramuzi? Diana ni umukobwa yahoze muri Swag Team plus 257 muravyibuka bari mbene na Fizo indiri munyinshi. Swag Team rero biravugwa ngo Swag Team yarahomvye yarasambutse. Murabizi Diana yarongowe na Jolly Swaga niko yiyita Jolly Swaga bose bari muri Swag Team. Rero amakuru mfise sekerekana hari hagato. Amakuru mfise ngo bari hariyo salo iri hari amaje hariya muraza kuyibona tuza kwibereka mu kanya ngira njeyo turi kuri kamera ni sike hari mu ntunge ndikuvuga buke kugira ntibanyumve hama tugende tubagwe ku sike. Are you really? Aho rero ifoke uguma kamera fresh nibagumuka nibagira iki wewe ugume stand by kabisa uhagaze bwuma kabisa kugira ibintu bigende neza cyane. Jolly rero tugiye kumuraba tumubaze comment Swag Team yagenze byagenze gute kuko kuvaho Jolly Swaga na Diana barongoranye Swag Team yaciye hagarara. Diana rero ari hagiye kandi tumaze tumva Jolly murazi ko ari hanze. Jolly ari hanze nari ngaha. Diana rero bagize mariage na Jolly baragize mariage na Diana. Ubu rero basa n'ababana ariko ntibabana hamwe. Ariko Jolly wari Buraya, Jolly Swaga ari Buraya, Diana ari ngaha kandi ngo asigaye akora muri salon ya Dream Beauty. Dream Beauty rero ni salon ikora abakobwa makeup n'iki nanje mukanya mu Facebook live muramubibona muraminduka. Ivyo rero tuvyihoze reka tujeyo. Welcome. CK. Are you really? Twagi? Come on. Diana bakuzi babuja hiti. Vite, umeze neza? Uko fresh? Watoto wazuri, ni bon? Umeze neza? Diana! Jenza nyenu, Diana vite? Sawa. Umeze neza? Murakangutse? Sisa ni sawa? Ni sawa. Urakangutse? Neska bakuzi babuja hiti nguru Diana. Diana. Si Diana ni Tayana. Nako ndarivuga nabi rero sorry. Tayana. Bite byawe? Ni sawa na. Meznez. Kuri gato bonye shuri ifuka mu. Sana gute kandi ndisuka. Tugusanze muri Dream Beauty. Je mazi imisi ndagubona muri Dream Beauty ngaha ni kuri Avenue de la Victoire, Galerie, Town Business, service zabo hari manicure, pedicure n'imbaze n'ibindi. Je rero nagira mbaze usigaye ukora ngaha gatayana. Ndakora ngaha. Usigaye ukora ngaha? Kuva ryari? Kuva tukitangura. Okay. Tayana rero n'umuririmbyi kazi. Tayana. Umuziki sabe ko umuziki bawugabanye gato, ari umuziki kuravuga. Bawungabanyirize gato. Nshaka kumenya muzenze Tayana wewe ku umuziki warawuhevye cyangwa byifashe gute? Umuziki. Jolly warakomeye. Yarakomeye cyane. Arufite izina ry'umushinga nayo waciye aryohe. Umuziki ndi muri pause gato. Kubera iki? Kubera ni Jolly nyine achavuga ati stop by'umuziki shaka madame hivi sitaki bingine. Jolly cyose kufanya wewe. Ariko rero biravugwa yuko couple yawe na Jolly iri mu bantu batumye Swag Team ibisambuka. Yacihomba kuko nikibaho iracabaho Swag Team. Yego iracabaho. Ninde yahagarikiyo? Iki? Swag Team. Ninde chief wayo?
Swag team ni groupe donc na buchifu buhari na chef muvize twese turaba chef aho sha kandi ni wari umukobwa wenye ego Jolisi ngo we murabonanye kandi mwahuriye muri swag team nyine apa swag team muri top dance tugitamba hadi waratamba kera cyane nuko mukali kwa kudance mama sana none ngivyo by'umuziki urabihagaritse gato uzogaruka ryari gataya vuba ryari vuba nyene muri 2020 Jolisi yanse eka Jolisi resikatala beivo mbe Jolisi murabana cyangwa mwarahebanye kujena abaishi pamoja nini Baswahili wanaongea Aisha ndio yake zamani Aisha ndio wapi sasa siko huko juu huko za mabulaya sifasi gani kule Amerika wewe gusigiki aliniacha hapa na mambo mengi tu nani haja msezo bahu uba kwa mama cyangwa uba kwa Jolly kwa mama kubera njoo kwenye kwa security kubera ki mama Jolly sale okopa kuacha mimba wewe peke basi jo kanibu tone pete travimenta hiyo hapo mbona hiyo hapo hiyo ni ya mariage ionyesha mtasema niko na watukana iko fasi pabaya okay Tayana musanzwe swag team yari geneza cyane ariko nyuma yaho ikirahagarara kubera iki Gatayana kubera iki batagisura kandi muziki nka kera haba ingorani ya yabaye muri pause unajua maisha kila kitu kinaromba haje swag team naguciriye swag team yari team y'abantu bangana twari benshi cyane ma separation bamwe banaenda tumebaki wadogo tuko tunajipanga pole okay turagire cha kibazo nari nabagina guciriye hagati bari he none kweriki babihagaritse haba ingorani ya yo pose yabaye kubera iki bari ngaha gusa genre bako natafuta maisha ariko biravuga ko mwasambutse Tayana hatuwezi haiwezekani tuko tu tena utaviona mnakumbuka sana Swag team je ndi umwe mu bafans ba Swag team sana gishaka ufashe utirimbire gato ube wemeze yuko akajuye gagaze unajua mu studio kwenda kuimba tunalipa franka tunalipa mahera bakituita musho wanatulipa tena unatulipa kuimba sasa wewe unataka niimbe bure hapa kadogo tu gato ya gusa ni amelengete tirimbire gato twagiye bakuzi babujetereka mumve akajuye ka Tayana karacari kuje nyine chombe nko mpozi bwana alikukatazaga hawezi nikataa basi kidogo ni msanii anapenda muziki na hivyo anaimbaga ataimba yeye peke lazima imbe na madami baka imbe na madami tuimbie kidogo hapana ingine siku mbako bimombe Bofre tururusu tu bofre Tayana uriga mu Burundi wenyine eske itandukaniro yawe n'umushinga nahe wawe ni gutera ikibazo sabuko mzuri mama ba vijana wasumbuyi ushasema niko mwanamke wanasumbua lakini wakishasumbua sio wanasumbua tu wanajisumbua wenyewe pale mnaishi wapi kawaida mvuga mnaishi wapi kwa mvuga mnaishi na mzee mvuga mnaishi si hapa mjini sehemu gani hapo Bwiza Bwiza hivi unaishi uko kwa mama wapi karti kule juu kule wamesha tujengea vitu vipya amaje hiyo iwapo na wasigaye ajuvari ukazino Gatayana si déplacement ziko uko na gari inshallah ariko office okay Tayana turakeneye kumenya niza Tayana umuziki uri umwe bakobwa bari bageniza mu muziki ariko nyuma yaho cyo turumva yuko couple yawe na Jolisi kandi ubiri mu bintu iri couple yanyu ni nka couple ya Shani Queen na Raflo naho bibo byaheze ariko mu Imana yarabafashije murashika ku ntumbero byaravuzwe yuko muge muri mu bantu kumbure ya couple yanyu iri mu bantu batumye mva mwacinga uvu abandi kusababu mlingia mbe maharusi mbe ndoa ibindi byose cyabirahera Tayana why twabaciye ingufu save kubera inyuma yanyu nta yindi ndirimbo barasora irahari zirahari nyinshi yahe ni mipango tunajua kila kitu ni mpango tunashaka kuririmba gukura indirimbo nyinshi tunasema hizi ni za 2021 par exemple zikali kwanza hapo kama wasibi zinakaa hapo zinatulia muda tu ukifika zinatoka hata yana taraka wanga fisinya kinga indi Tayana rashaji ingai Okay, 23 ans. Urakuze. Nawe se ariko si cyane. Nta kana turaronka na kabebe turaro. Akabebe katatuka wapi babake ahiko hapa?
Sasa kukuachia vitu akafanya nini? Hapana kuacha. Hakuacha? Atakurudia siku gani? Azogaruka jya? Bientôt. Ryari? Bientôt. Ariko mu mwaka wa vacances kwereka ataje mu vacances baje umwaka. Muda hujafika. Au mkumbuki? Namkumbuka. Haje umukumbuye bigenda bite? Nampigia simu. Akije nijo mu cyumba umukumbuye bigenda bite? Kuko nabize uri umukobwa kandi mana none iri nibanga uri umukobwa kandi utereza kwifuza umushinga nahe wa umwifuje sinari hafi yabyo bigenda gute sinampigia simu nimekwambia sasa binafanya telefona gusa tunaongea kisha msikia vinatosha okay sawa Tayana wansa kuturirimbira ko sivyiza bari kuturirimbira byari kuba nzo bari mu form nakuya mnanambia tutakuya tena siku tunakuya ndabaimbia Para kuja tu. Para kuja tu ngo tunavumbura. Okay sawa. Tayana mu bisanzwe umuziki usanwa hagaze. Ndisha kumenya ikintu cyatumye uja muri pause cyari giki. Ilikuwa magonjwa, ilikuwa ni ile mariage, ilikuwa ni nini, ilikuwa ni nasa kwapo. Haba iki gata. Comme je te l'ai dit, groupe ni groupe. Siwezi chukua decision ngo njoo ifotende mpoze kisha wote babitiki. Donc tunakuwa tuko mu bitu benye tuko emosie bote binastahili kushimamishiwa, sio magonjwa, sio mariage. Bo mariage ni bitu ya un mois de binaisha. Abiwezi kutuma pause donc ni bitu none ni giki cyatumye rero moja muri pause. Ubuzima mamishe tunajipanga vitu fulani. Sasa zipo kama problemi zikuwaga mswakti. Hatuna problemi hata moja. Hayi ndirimbo yanyu mwaso yari touch none ibaze none gushika kuno mwanya bakuzi ba budget none wewe urukura budget sivi kuno mwanya nukumbuye swag team je ndayikumbuye kugira baturirimbire so udukeneye swag team turondera wewe cyangwa turondera Jolisi turonderane no turondera umu president wacu mubo habonetse umuntu mu manager ashaka kuba finance ati so nkakujya urumva Miro team bagarutse baronse manager label turakenera swag team yuko tuyizana kugira arahari numu president bamwita Remigira nazani mnamusikia wanamsema mu nyimbo mara nyingi nwarondegwa ajya abahewe mubwiza nego yariki atakunda kuyerekana ni president unajua president ifo abake tubateka namba ya kiasi telefone tukupati iko wapi iko simu ko kucharge sawa Tayana reka je nukureka naona kuguye ko gitumona je gira tuyage fresh turatera blague turatera inkuru kuko abantu benshi baba bagukine kubamenya na cyane wewe barakunda kumbaza zero umkuga myize yari muri swag team turakene kumenya ivyiwiwe none ga Tayana musanzwe wewe shaka umbwire challenge imwe umaze guhura nayo abantu barakene kubimenya challenge umaze guhura nayo mu muziki problème uri kutananga nazo mu muziki avant aje kutana na Jolisi ingorane wahuye navuga ati sinzo fanda yibage nka stress karagaki Mbona tatizo za muziki nyingi sana sana sijui ni wako gabeza nkamwe rero ni hatari tunakutana na mambo mengi hiyo challenge sijui naweza nikakupatia moja ya wapi ila ni nyingi tu example tukamwe utazofa bibage kakubaye ngati sha kwa sasa sikapati juu unaona ulikuwa ukanishtua roho akili isharuka ikapati moja sawa Tayana mu bisanzwe umushinga nawe wawe hari roho yako iko pose kabisa uzani kama iko na pembeni akiviwaza na mimi naweza kuviwaza vile abiwazi kwangu na mimi siwezi kuviwaza kwake wewe umutima nusimba kabisa no vitu biko okay sawa Tayana musazo wewe ndakuravye po yawe ni natural canke birashikukisiga warisize ya mavuta kuko benshi barakunda kubita bivuga Tayana umuntu arisiga mukoroka akatija kubivuga wewe kuri wewe ni gute apara mimi sipagi mukoroka en fait ndavanze mora wapi kwa Pemba sindo kote wanatoka nikoje ni wa Omani okay sawa utirebure tukurindire muziki son uhuye n'umuntu avuga ati yo uri mwiza shaka kumenya icyo mwishura urakoze yo Tayana urishima oya nisijishimi niko binadamu kama wengine ndajishima poko Tayana uragayana ngira comment ubonye gushavuza sana Tayana
comment urabonye uvuga ati say sikuwa napatia importance sana vitu wenye mtu ananiwazia komi Tayana yashavura gute tugiye sinye zibizi tuma tuje tumenya ati Tayana yashavuye kwe ushavuye kesho mbere gute par exemple je nshavuye simvu na mimi hivyo hivyo tunaendana sijui ndio hivyo okay Tayana muhira bavyakiriye gute ugiye mu muziki muhira no wana support babipendaga sana tena wanapenda kunisikia naimba quelque fois ma concert banakuya okay hali abagenzi bawe benshi n'abahungu n'abakobwa baravanze a pourcentage nini abahungu why juu ndo wanaosutwa kwa wanamke ni wasutu sikusema wanamke ni wasutu wanamke wa moja ni wasutu ariko twasanganye n'abakobwa benshi ngaha sinabonye umuhungu hapa tuko kazini tunafanya mambo ya wanawake urumva muri telefone yangu ngiye hajya sanga uvugana n'abahungu ari benshi abahungu nibo benshi kuruta abakobwa pole hapana sana mais la plupart ni wanaume Tayana merci beaucoup kwa gihe kugira interview ryari sinibuka kera twabikoze rero buje twabikoze Tayana rero mwariko muri aho yarahora swagitse aho yahora swagitse mumvise yuko ngo bari muri pause ntareko iyo pause regerane ya makenga osanga barabihevye nimba batabihevye basohora indirimbo tubibone atari uko okay minimalize Tayana birashitse baragukeneye ati foke Tayana nk'umukobwa nka wewe sawa n'umushinga nawe wawe ko muri yabikwemereye Jolisi yabikwemerera ati Sherry just ntaco genda aho ushaka genda akwemereye hagati ya Empire na Bantu Boy baragukeneye bose kandi prix ni imwe ya lebo mahera ariko araguha yose namwe barakeneye umukobwa bakeneye wewe byogenda gute wotora he fast contra utangura gutora muri zibiri yo bariya uko natafuta vingine wewe oya jisha kusa kumenya kuko wewe ndazi kuri Tayana uri umukobwa urundi kazi kandi uzi kurimba cyane hakuna kwenye naweza enda kwa kontra unachukua unachichana Tayana mbwira kajamba abansi ba abansi ça veut dire abantu bakwanka aba enemy ba ay babaje kuri kamera mbabwira abo bantu banyanga arabagente bati kale kana mkeni yae wanapoteza muda tu bure wananichukilia bure atanichukia nini siongei sana sisemi maneno mabaya ananichukilia nini kama ananichukia basi anapoteza tu muda bure ushawahi kupata habari kama ushawahi kupata skendo za kubeba bwana kubeba bwana mimi hajawahi kunyanganyaga bwana na bisinifikiaga ikufikia ndatulia ndafanya nini hivi kwa mfano unakutana Christiana au dada huyu anadate na mume wako utafanya kwa mfano lakini ni bosi wako tamtizama tu hivyo apite maisha yake okay ati sikufikia habitafikaga mama sawa merci beaucoup Tayana ndagushimire hama ico ndagusaba icanyuma n'ukuri kucubahiro cyawe ndetse kuririmba gato vraiment Tayana hata ubembelezwagi sauti wanibembeleza mtu mmoja Tayana na mubembeleje vyanse sike yabembeleje vyanse naona sike hivi niko ngala na huruma niangalia atako naangalia kamera yake sike mwangalie sike timbie basi mama ndawaimbia ngine nishaitika ndawaimbia ngine hivi nasikia kiu nasikia njaa sauti haitatoka vizuri kula nimeshakula lakini si unajua saa zimepita bakunzi ba Bujayi TV turavuga na Tayana twashaka kumenya stories za team swag team bagiye haya kandi benshi n'abanyakanyosha abanyabwiza wote hakuna mnyakanyosha wote ni tuwabwiza sawa hariyo show izoba itariki 9 ukwezi kwa kabiri Satbi na Fizo ni bamwe bavuga ati ngo ni classico ni mechi moja vya hatari sana who is the best Kibulo swali who is the best between Satbi na Fizo mbona wote wakali tu preferiwa mimi wakinitia kuwa judge naweza nikapana egalite iwagi iko angala vidole ufanye vidole yako unaona iko sawa mama mbona vidole hivi sio Satbi na Fizo au unaona nani mkali pale
Kiukweli, hako tu mkweli mama. Si wote ni wakali. Ule unasema wakali wanashindana experience ya miaka wanafanya muziki. Kila mtu ana sauti yake. Kisi unawajua wewe nani mkali kwa muziki, kwa stage hasa, kwa experience ambayo unayo wewe? Mbona wote wakali ndio nimekuambia. Stage hii ni mama. Arabia sikuivuga. Nitwa Isaac Classic, na subscribe, like na share CK. Merci sana kwa kozeni cyane. Ndagushimire. Basista mesirika abaje bari mu kazi. Wamekimbia. Kwa nini sasa? CK banyiri kwanza baje bakoga vraiment birutse. Ariko Dream Beauty irimo bakoga beza gusa. Nice kabisa. Nikushukuru sana Mama Leki. Naam, na mimi nakushukuru, lakini usiku unakuwa kimbia. Unasema tayari, unasema pole pole, ukisema sana roho inashtuka. Roho imeshtuka mama. Pole. Nisani tunaingiliwa na watu hapa. Okay, hii ni Buja Hit TV, twagira tumugwe gitumo tayari ndabingira megira panike ariko yagigenziye neza cyane. So aho uri hose uri umusana uri muri menya yuko media ziguma zikurabisha amaso anytime cyora kugwako, ivyo turavyemerewe n'amategeko kubera wemeye kuba umusani, ivyo byose tuza kuvyemera. Naho nyie mtafungwa. None ni ndinda kubwiye ubu umusani. Reka tuya amategeko arabitwemerera yuko umuririmbyi ahari hose no umuririmbyi tuza kumugwa. Hapa kawaida ungepashwa hata kuja, ungepashwa kulomba ruksa. Ruksa ya nani? Ruksa ya nani? Ya watu wenyewe wanashimama juu yangu. Inawezekana hiyo. Unasikia kuna interview batakatala. Mwe mnazarau. Nashindaga hapa niko kufanya scrub. Guide wengine wana mabodyguard wana. Aungejongea hata hapa. Kwanza tuwekana mabodyguard wote. Ule kutakuwa nao. Wako pale nje naambia tu mbaki tu. Tati yako. Merci beaucoup rero, ikigani bigano bya Buja TV birazanye kubazira ari byinshi cyane. Gira subscribe, like na shakura turonke 1,000,000 subscribe. Isaac Classic kuri MC aka Lucky Nene. CK, merci sana. Merci nawe wadukurikiranye kuva mu ntangusha muherezo. Merci sana Tiana. Ninde? Tayana. Jina lako liko ngumu. Merci, bye. Papa jikaze, beau frère jikaze, sio mie.